Kapratrik mentau nai luar ajar pesau kandai sakawi kesi kabatup sa jing kynmaw histori jong Balang Presbyterian jong kari India hi baru kawai nama dai kani kesi ba ka Presbyterian Church of India kala yo pan penskam saya kawai ka kasi jantian Presbyterian Synod kabathamai hakani kesi ka Presbyterian Church of India PCI kala penskam ya ka Synod kabathamai kabalatip kum ka KGP Synod padang Kabalaterwa Asnam Menshwa Daka Presbyterian Church of India Bantau no yakani ka Synod Kabathamai ni ka Synod Persyang Kabala menjor bat sedang nadu ka Arsanterik Unailur Kasnam Araja Arpuar Haka Jingeseng Kabala long Haka Balang Pokse Shillong Haka Praterik Mentau Unailur Araja Arpsau Lapenskem Yaka Kasi Jantia Presbyterian Synod Preng Haka Balang Presbyterian Laimkra Shillong haka jingeseng Synod kaba ningkong jangkani ka Synod kaba Katway jangka PCI haka jingeseng kaba la pelong haka Port Minstep kaba la pelong ha Windermere Estate Umpling haka ba deki hajar ngut ki para ringwet Kristan jangka Balang Presbyterian kiba haka ni ka Synod kilawan bansa kilang yakani ka sngi sa kynmaw haka histori jangka Presbyterian Church of India. Ki kunhun Shakri belai ki banhap hapo kakasi jantia Presbyterian pedang ki kentop ya Nriuteli Presbytery arpo prateli ki district bat shispa nyau po teli Balang haka ba nakathan mingi nadu puriang shaneng naka sepngi nadu laume shaneng nakathan shathir nadu im shaneng bat kani ka Synod kabathamai kadai kabala pya na ka KGP Synod mingi kibalang kibana kani ka nongba Shillong kibahap apo ka KGP Synod pedang ki kentop ya kabalang laimkra nong thamai umpling pokse madan riting bat kabalang latkor haka Praterik menta unailur arhaja arpsau lapenskem ya ka kasi jantia Synod pedang the moderator jangka General Assembly jangka Presbyterian Church of India Reverend Joshua Jimmy da ka jingple ya umauslet bala shan ya ka jingtho ya ka tarik ubanai bat ka snam bala penskem ya ka ni ka Synod kabathamai jangka Presbyterian Church of India ringkat jingwan saki lang ki nongmi khamat na ki prateli ki Synod na keleng kari India bat ki khat nyongwat ki nongelam papau khmat jangka Presbyterian Church of India moderator paningkong jangka kasi jantia Presbyterian Synod preng la penskam hakani kesngi ya Reverend CCM katba usketri udai Reverend SG Rinksai bat haka jingeseng haka no pai sngi la pelat pat baru yaki kot ki balatho halor kariti trekam jangki lai teli ki kenhun jangkani ka Synod bakentop ya karukam penyat kam jangkani ka KGP Synod pedang karukam penyat kam jangka sengkentai KGP Synod pedang bat karukam penyat kam jangka seng samla KGP Synod pedang
lóng